Nkuchani ona gutegano kaminchia ari wa mbere gatigati ka ngavana na mbunge ya kaunti ya Meru ni untu butirikia ruwa kirege ukite mwanki ne kire kubangania kigina gya kaunti ya Meru ari akiumia kithwe MCA ba mbunge ubekire gikaro na kwaririria ubangania bwa kigina kiuna njira o iria umurandi jukagairwa mbecha bobwezete ore abunge ba kaire bonekete batikenetwe ni murandi jwa uthithwa bwa njira jwa MTF na kinyanga bana kawera na wakioneka kuritaniria ngugi na antu bagi siasa ba MCAs baba bainge bao bare abachindirwe kethurano ne kethiru kiuria na ande ne ndwa eje ya siasa ikaruthira Morgan Mwiti na gichunki gya siasa. Ntangurutano gatika MCA ba Meru na thirikari ya gavana Kawira Mwangaza no cietete na mbere kugwata mwanki kagite na gaka igurura kigina gya kaunti ya Meru. Mpathukano ya mbere gavana Kawira Mwangaza na MCA ba Meru baremero kugwatanira igurura ore kigina kya Meru kibatere gutumirwa. Kagite na kamwe gavana Kawira Mwangaza oneka akibangania utongeria wa ndine na gutumira atongireja ward admin na sub county admin utegera weti na mbere untubure MCA ba Meru batajukirie na woro bakiuga nekaba kuhagirwa giteo kanga atatu ana twakwa nondu bobaria ugante na tirumu ija tirumu ugante na ndake kware ija ndake kwa tesa ugante na ward administrator ija kiare gyakwa ugante na sub county administrator ija ndake kwa kampu mbota bogeta na twina atongeria jaba inde aranya Meru mitanyongo nikigina kya ward fund kabombetia mbia na nindabera mbia itena thena inde inkwendo taratibu bwa mbia inkanenkanira tio veri inkwendo taratibu no ntogwa kinya kioria patiorwa kioria ninkorwa kioria Borona MCA wigwa saneti. Borona MCA weta kwa guthitango imbia cha county. Tenga bana boya wakarokere bori singari 15. Ndabera ntie ndabo wende mbonia imbia igaitango yate. Ndandekera munene barua twachemania kuo. Beta berwa ngogea manto ya mbia tenu. Tokiuma Nairobi ndarende kuingiria 20 bila. Ontobubu ibwaretere thina kaunti ya Meru ara MCA Kathumba bogita muritire jwangu gijwa gavana Kawira Mwangaza nekajo kurito yangu yao maturene. Now as we speak Meru County Gavana Kawira Mwangaza Bishop wenu arajukirie mbesa chiombe au bano in charge. No kakita MCA kweli. Nani onto kwenda kwathe katote kwenda ndo tuko na muthenya tauba isasawa yes your excellency. Kia mbete chiombe ende witira ntoka botho guchiwesti ngugi na nde barabara eu yenu ethuki ndona bwange batindete kwenjanjira aja tukunyanga iria reteka bojere na mbeka wira bunge ne wijibo mubango jo urungamiri bo barabara jo MTF jore jongerererwa katika ngavana na MCA tugande mamio Meru mbesa cietu cia barabara turicikie ke MTF itothithĩtie agreement na twathiria na ikia tumithirikari nene batumite aja na arua kenda beja kuhakikisha ya kwamba mnafurahia hiyo project. Ntujara maingi abiashara baratu nenkaira ngugi na ndauga ujo bakandura ni shamokagwa toko nenkanira milioni magana jairi ya 25 tuthithirwa barabara tuthithiretwe kilomita 295 itugo tukira antu bakona MTF antu bakona nyumu weta githaka mechanical transport fund arambia cia county ikuthanu antu actually ingutinya ndibunya ne kokasi ngavana zimwe batari tutenda ko iyo ndo batumite Meru yomba kutheria mantu yundi sana kunjira cia Meru County MTF itukanda bakunura metho yondo twaitu kuranda tombera njiri ira mbere kunyo kuma January guthira that February mbesi iri cerwe milioni ira 734 million cia kunya njira ndenda bura wananchi bola sana tutubura Meru ina thina tukitona cha tukurwa mu tuba bakeja bale butarithagia mbesa babwire MC barekire mbesa kiwe won fund cia barabara bamwe bekira 9 million araukirie cionthe anenkanana kwa MTF na ndi tukwenga MTF Meru tuga mbesa una jukia ja ne tenders ngugiga itwe iroko contractors
mbesa wi security within Meru tutinenkana kwa MTF kairi nkuruki MCA Bameru ibaugaga ati wandi cha MCA baraba gwatanira na Gavana Kawira Mwangaza ico igunikana mirandi na ntaira yontu bubu ikureta budget ya omurandi jotariri mathabu kenda kunganania wandi cionthe kana reje kieneja itemized budget o kaunja unjeni okau abunge Bameru nabo bakigwata mbaru MCA baba na kuboria bagakira mwanka kaunti ya Meru yagire nao no tukwenda kona urwethe anu wonka urwethe awoti wonka no tukwenda kona ethe okare wondi egwigiru ambi into na ingwete gyote mziamba korea maendeleo yeta kwao kwawe so indaigiru kinyabaraba gwiba wonka indaigiru nyoiba kwa passport mbilo mwenda ithile enda ibarawe ba me support kenda no to iba kona inyako ibonga ba ko benefit anto baba te bitade bade ko benefit tukara muno twetatana turugire tuteta kairi na tutero akairi kira tukwenda turenda buthiria budget irega tuma bwitiro ngugi na nanda ngobo cyane jibabu members of county assembly Meru umareni buthikire antu ababuringire kura the executive members of county assembly boita ngugi yenu kuringana na sheria gavana itenwe ngugi kuringana na sheria hii vitisho intimidation tukiuga the same bwana Yesu asifiwe tukadanganya tena. MCAs, fanyeni kazi yenu ile mlichaguliwa kufanya. You know what you are elected to do as MCAs. Wananchi wanaona vile kuna kuko wakienda kwa kajon and intimidated ibali tengura bwite kulita na mwananchi na kumenya ukuri kwena ngwe mwananchi woku kuma kiwonde ombere kwethe ekwa ritangwe totokuwa wethere ogende respecting governor lakini ritangwe kuringana na sheria na ovura mwananchi autumiro muthithiria tukareka ka tuinga metho county ewa bautu tuingo tukiona Jauza gita nambere ntuku ya Ramisi Ndhiru MCA Bameru beka ikaro kia mwanya kienda kwariria iguru ria budget yeu arabonthe betekanitia owandi ibatere kwa mukira shilingi milioni 45 DMK kiogora augite gitumi gia kuzukia tagari riri nekaba nogete ikuerencha Gavana Mwangaza abaemirandi nande na tutauga tuterencha na kairi. We are no longer going to Skamuzo, to Kanundu, na to breastfeed. Totita nguge mbesa cia Meru gatukaga na ndibwega nonto itukuona nande nguge itiori to inya balanced manner na tugeta wonga turaeja wa 15 tauga ni ragere tona 45 tauga ni rage buru nande utewondi eteona 45 million kiuria ni atiri bagaikiria Gavana rendekithia riri akeja kuraga gugakaratia uria kugakara ni atiri Gavana Kawira Mwangaza agashokeria MC baba mendekithia jawe na bobajarega batumeri botikire mutario mathabu ja thirikari aria untu bubu bukaithwa watho na budget ya MCA etwike ni agatumirwa bunge ni igurura kiriro kia munini Gavana Mutumanto Ethingia uria twire akiuga obici yawe ni atunyiro kigina kenda kuthiria thineji MCA Bameru ibugite kigina kia obici ya Gavana kigakuruka wa amwena kia munini owe arana ndio obici ya munini Gavana yathoriri shilingi milioni 30 lakini kambwe as we talk now as we speak at this juncture of SARS barambatere kwethira nkiritanairia na bongoge ofisi nekwa wambere ura wetere urobutirwe ni secretary okwa oetwa Bahati na buterwe ngugi wabairi ura wa buterwe ngugi ni driver ora ndandikite na tetha cia kinya ari deputy PA Gavana obisi newe aitoretera estimate mweri jwe 5 ethirwe kirite vote yo ya deputy Gavana na tuikire deputy Gavana 30 million kiri mbesa ira cionthe tutigire Gavana tuitire 30 million tuge visite ofisi ne Gavana akirieti vote na uge deputy Gavana 30 million yewe gaspendwa una failure to that ya rega tukakurukia resolution tore assembly to create na tugiora mbesi gatumirwa no tuthithie ndi atugo extend courtesy kiri Gavana mukirietera vote rega we will create it ourselves no to ipawe i Public Finance Management Act of 2012 we are going to do it on our own na tumuikirie
na nandiki urene atiri iri siasa nkushanyo na gituma giki karothira kaunti ya Meru. Morgan Muti, gichungi gya siasa, Weru TV.